Wow. Yeah. Ekanisa egi ekatandikwa omugenzi Bishop Benon Magezi. Bishop Onesmus Asimwe nagira ngu mukuru naija kuba ari omuhwezi wa mukuru w'empanura z'ishengyero Right Honorable Thomas Tayebwa aha 27 eby'okwezi okwakana omu mwaka 2025. Atugateire urushura rwona ndijo nabasabye nabahereze byoma byona kandi ekiri kutuha nicyetererwa izina ryawe neka yawe ndijo nabasabye namero ino tuyire by'amashanyarazi za sockets ezo ba sockets ubuntu ubona ubona nabateire nawe shitwaza ko nijo kugira ati yoni yabayeza cement yo plasteringa. Reverend Canon Eric Mugenzi Benga na Holding wa Emmanuel Cathedral Kinyansano nagira ngo batireho ekicwero cy'omutwaro aha abana bato na shiringi emitwaro 2 aha bakuru konko omuntu nabasa kureziyaho nko kwari kubasa buri mukristayo ahereze itegura abuko ko kutawukona nakanje cyayongeraho abantu adults bihamya ki 18 ukongera higuru bahereza itegura y'urwingana emitware 2. That is a minimum contribution. Konkano basakwa zirengereho basakwa emitware 10 basakwa miliyoni kandi abato nk'abana b'ishomero myaka 18 n'ugarira hansi 12 abaseniya bahereza contribution yo mutwaro nitegura ryabo konkana abantu basakwereza sente nyingi kandi ikintu kigomba kanisa kubona aganostic against diocese kandi cyatandikire n'ikigendo mushokurungi. Engineer Christopher Tumusime kareberewe kanisa nagira ngo umurimo wo gunuguza kumara biliyoni 3. Twine budget yayo tureba kwita bills of quantities katudibariye ahitwa amazina na Bishop Magezi Kamuheru kandi bara biliyoni mushaya konka hata ituri ntubarangu biliyoni 3 twatuzine biliyoni 3 eji kanisa nzakwa kandi bitaba bukurungi. Gashakwa Robert Mugabe aha wa Tayari West.